dese oşolda tolup kırgızdı Ardakta tarı kütbösü Kırkırda çıldık Bugün qanday chavaslar mısınız? Sen bölgönlük ettaslar. Öpten bergi gütken gün geldi mina buyga. Intımağın ulağı, intımaq koyumun ulağı. Yakılasa jakşı ötät degen niyettebiz. Alda çoğun baygelerimiz var. Bine güçlüleri kalsın. Bize mi kalız. Taza ötät degen niyettebiz. Şunu uyuşturucularga rahmat. Jalp yerli aman bolsun. El içinde biz aman bolalı. Kulağımız tinç olsun. En başlısı o. Barыңыздар шығасыздар да? Игілік қалайын. Сіздер қайыр шу немелік? Бұлақтан отқаны, ұйыштырушылар, а? Бұл қанша асы болды сонда? 4 асы. Қанша ұлақ көрді? Böyle görüyorlar. Görünüşü öte sonuna. Şöyle. Sizin öğrendir. Buz çimeriyen. Koydum penge. Vergen, karıştırdım varmış ola sonra. Reinbeck. Bu ne yapıyorsun bastırın? Ha buraya koyayım mı? Ya maçtan çıkarsa da durmuş ya. Tamam. Nara mı çalınca? Canlar mı ayakta? Durma öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Salama. Salınız yaxşı mı? Oldu. Bilip turasızbı? Miyaka bir жақшы қалаларды айтып қойшы мына Kimge? Bir YouTube'da bana söyle dostum. Tarihler. Ana ala uyan çıkışına çamur. Jutun. Ya bunu. Ha, Rusiyalab жүрүп, курсактар кишинер кеткен. Ora, buna bugün pazarın ulağı oluptur. Uyuğalık tuğanlar. Pazarın ulağına açıkaya veriptir. Şu ulağı tünkösüne. Çak. Bismillahirrahmanirrahim. Tuğanlar, oğlanlar şu aman sen kuda kalsa yürürüne kaçsın. Menden navah süzükten geldim ben tayı. Şu ulaktı göreyim hep. Buna koyup dursun ki ököz gitti tavus. O da kalsa varıp görürsem. Şu Allah razı olsun şu buyuğanın eline. Yalpı. Buyuğanın yaşlarına rahmat ha. Durmuş. Uyuşturucu toptu adam. Uyuşturucu toptu. Rahmat gece toydu gördük. Yakşı. Geldiniz toyga? Yakşı neme oldu. Rahmat vallahi. Turmuş rahmat koymuş şu sizler yaşlar sizlerge rahmat. Şuncha жақсы uyuşturup geçeten beri razıyız. Жақсы uyuşturup, жақсы alıp varıp, жақсы başkarıp atasına rahmat. Kendisi onlar çın bolsun. Şu bugünkü ulağımız mına gün açık. Жақсы ötüp geçsin tınçaman. Burada olsa hem eldin ıntımakçılığı. Antivalısı joğuktan Sibir'den beri tuğanlar gelip atat. Rahmat bularga dağı. İşlerine iyilik olsun. Sen daha okuyamış şu yol tosup mına antip. Hakkı'nın ayavay verip durasın. Sen dağı жақсы jaylap düş. Bola çıkanına tınç bol. İyigiliği ukam. Ağımız yutup koyalım mı? Aleyküm selam.
Uyuşturucu тобу дагы. Баарын эле улакка кетип аткандардын баарын чакырып алып Турмуш мырза кымыз берип атат. Мен деле колуман келет. О, молодец. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Кана, бирок ол сөз уюштуруу тобуна. Эми эмне дейбиз? Şu Адике жайлоосуна улакка кетип атабыз. Мына кетип аткан жолдун боюнан кымыз ичип атабыз мына. Кудай кааласа улак жакшы өтүп кетсин, а? Тынч өтсүн, а? Тынч өтсүн. Ана биздин балбандар, биздин ата-бабалар бир көтөрүп ичет эле кымызды. Азыркы жаштар чатак чыкты. Жок, улак чапканга Болбойбу? чапам деп кетип аткандар аттын үстүнөн окшуп кетти, ошон үчүн өздөрүн кармап кетет. Түшүнүктүү. Ал жагы дагы бар дең, Ал жагы. Анда отурганда Отурганда ичер. керек дең, а? Анели бар улакка киргенден кийин кымыз Жок, сап мына коет. кымыз ичүүнүн дагы эрежеси. Бир отурасың, а? Мисалы дасторкондо отурганда, кымызды бергенде үзбөш керек деп айтат. Баарына тегиз куюлгандан кийин көтөрөт баары бирден. Атак мында бөлүп ичсең болор. Бөлүп ичсең болот. Бөлүп бирге төргөндөн кийин ичсе болот. 5-6 бөлүп ичкени болот, 2 бөлүп ичкени болот. Кымыз ошондой. Ошондо баягы бир бөлүп берсе, андай да Башында 10 адам келсе, штраф салып аткан го. 10 адам келсе, 10 адамга тең бир куйлат, бир ичет. Кел. Акырда да кишилер барбы? Жок, Акыркы бар экен анда. Биз дагы жол тартабыз мындай жүрсө. Азыр кылдым тилдак. Так, бул жакта уюштуруучу. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Өтүп кетсеңиз. Мен ушу буйгалык таздар Максудов Эрнестбек. Мына бүгүн биздин дагы таздар коомунун ортосунда оюнубуз бар эле, тегеретмей улак. Ошону мына бүгүнкүгө белгиленди. Бүгүн өткөргөнгө аракет кылып атабыз. Жакшы. Эмне сорундар коюлду? Ошого элдердин ынтымагын тилеп, жакшы сорундарды коюп бердик. Койдук, Кудай кааласа. Анан ошого сорундарыбыз биздин баш сорундан 3 машина, 5 тай, 1 алтын кур, $200 менен 10 миңден 10 жолу, 5 миңден 10 жолу кылып ушундай кылып сайып берип атабыз. Жакшы экен анда. Азыр эми башталат да анда. Кудай кааласа азыр башталат. Азыр кайсыл областтардан келди көбүнчө? Азыр Ош областы эле основном. Жалал-Абад, Баткенден да келет деп атышат. Анда 3 область экен да? 3 область. Анда жакшы, анда ийгилик каалайм. Рахмат. Тынч өтүп кетсин анда. Рахмат. Анда биргеликте көрөбүз. Так, мына экен, кой буйруса башталып. Азыр машыгуу жүрүп жатат. Бул жакта баары кичине туруп улак башталат. Аламан улак башталат. Микро колонкаларды коюп атышат бул жакта. Мына кең башкы кор. Жана торпак сыйбайсыңарбы? Аламан улак буга. Niye var ya? Çıksana ya. Gelinizlerçi, çoğunuzlar, palvanlar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tazlar tuğanlar. Bugünkü ulaktın görmandары, görücüler jana palvanlar. Mına bizdin köpten berki ötkörübüz деп atkan tazlar arasındagı ulağımız var ele, oşonun bugünkü gelip düşkön eken günü. Mına sizler üçün atayı uyuşturup ötkörüp bereli dep turabız. Oşon üçün kolunuzlardan gelişince hiç ırçılığı yok, oynop beriңiздерди biz suranabız. Ынтымакта.
Anan keyin Moğol жерден эми мен биринчи азыр sorunlar, ne sorunlar бар ekeni айтып берейин. Ana kандай? Başta orunga 3 maşina var. 5 tay var. Bir altın kur var, yanında $200 menen. 10.000'den 10 jolu, 5.000'den 10 jolu sorun sayılat. Bundan sırtkarı bizden bu жерде жанагы жамаат туугандарыбыз бар экен. Ошол туугандарыбызга ар бир жамааттан бирден адамдарды өзүңүздөр айтыңыздар дагы бул жерге келип жаздырып кетиңиздер. Мисалы, жалпакташ таздар туугандардан бир өкүл. Бирөөнү өзүңүздөр тандаңыздар, мынаяка жаздырып коюңуздар. Оштон бир өкүл, Бишкек бир өкүл, Жалал Абад бир өкүл, Адыр, райцентр, Караулжа, Чалма. Анан калганы бул жерде 3 неме топ. Будаяр, Желден, Кочкор. Андан азыр Жалпакташ, Куршап, Кеңеш, Калматай, Каманчы, Калин таздары. Ар бириңиздер бирден өкүлүңүздөрдү айтыңыздар, бул жерде жаздырып коюңуздар. Бул жерден мен улак чаппайм. Сорунуңара бер деген болбойт, ачыгын айтайын. Чаба албасаңыздар, башка бирөөңүздөргө бериңиздер. Улак асырылат сөзсүз түрдө. Анан кийин андан сырткары могул жерден оюнду таза өткөрүп берели балондар. Кандай дейсиңер? Таза болсунбу? Таза болсо, эгерде эки жак нары бери жакка да барып чабабыз деп ушул жерден башташ керек баардыгы. Мына жипке, тээке салып чыгып, алып келгендерге сорун жок. Ачыгын айтайлы, мына. Ошого bir pata veresizler hazır. Kim sorun, oy, tek jipke salmasın dep tur sorun pata verip koyuңуздар. Mından keyin dayım olsun ulan ketsin. Anan keyin aksakallar bu жерде janagындай oyun bolboyt. Bu жерден adam alып барып таштап берет. Ошол жерден аласыздар дагы баланы, билеги күчтүү. Алып туруп бул жерге алып келип bizge alып келип бересиздер. Андан кийин бул жерден биз өзүбүз шаар калтырабыз. Пешенеңиздерге эмне чыкса, ошону аласыздар. Пешенеңиздерге чыкканды аласыздар. Бул жерде ой азыртай анан машина болбойт. Может машина азыр чыгып калат. Бул жерден баягы коррупция тиги бу деген жок, тааныш билиш жок кыскасы. Bunun barını makulsuzlar da ya. Hazır olup durunuzlar anda. Eğer de torpa uğurrak olursa Dolarsıklı burası taş koysun bu. Cehidön tek taşsın bu. Elge sallan ya. Elge sallan kaldı. Ağzı tokanızlar için. Torpak uğur mu çekilmiyor? Orta o. Orada taşınmayız ki nereden koydu? Elge sallan taşınmayız. Alımızlar çetevi. Dolarsık teşilmeydi kendine. Hazır. Mirza Ega. Geliniz atınız benim minip gelin Mirza Ega. Tuğanlar. Mına al жерде oğulda emri tokat kıla. Uq kıla tartip benim olsun ula. Priz bekir kalıp gitmesin. Bardığına çetir. Mına attı bererek tartip kalanın doğrular. Жақсылап асырып алыңыз. Тоқтап тұр, Мырзаега. Чаппай тұр. Кетпей тұр. Чаппай тұр, Мырзаега. Қой тұрсаңар, туғандар.
Ança bizden asıra durgan limanlarımız var mı? Yüzü sular akisine neme oldu? Kömek ben oldu. Koyun da tırcılık olsun koyuyoruz ha. Tek salmayın, çift baylamayı çok, sorun çok, ümit kılmayın. Koyun. Altan çirge tese biraz, kızıyla. Çirge tesesiz, bütün halkın öğrensin, sorun da alasın. Koyun Allah'a emanet. Ermak halkan aldan duvar aç. Tavuktan 15'ten koyunca 7'den çabası. En orta 7 tavuktan çabası. Bölün olup alamam. Bunday yok. Komandaman girezin 7'den tavuktan. Oşanda 14-18 produkt da. O şoş çabat bu. İşte bunday emas. Бұл жерде санаулы адам ойнайды. Санаулы. Bizde qanday oldu hazır? Kim bolsa da hazır. Kim bolsa da Kim bileği güçlü alatmıyor. Az misal men mına jönökөйлө at менен кирип туруп бар. Алсам болот экен да. Мындай. Атайын тизме жок экен, а? Силерде тизме бар, а? Tizme var. Başka girmeyin. Başka girirse sırası oyun. Жиберет. Tamam, kayız zamana girse oyun. Mutlat sırası. Ha, түшүнүктүү. Siz каяктан келдиңиз? Talas, Bakayata'dan. Bakayata'дан. Hoş geldiniz. Немесе ортого биз кире албайбыз. Бирок аракет кылабыз. Сиздерге колдон келишинче жеткирип берем. Азыр өтө кайнап аткан кез экен. Караңыздар. Мына бир аракет кылайлы кирген. Hazır alta kızgan güzel. Gelingizler, çavandesler gelingizler, çaptanızda çavandesler. Yönkiler kanalcıların Belgili ulakçıların biri Zamirbek degen. Özünüz biz tanıştırıyoruz. Ulak boyunca uşul kişiden sorasanlar болады. Hazır qanday ötөт? Ulak boyunca IT istenge IT spesialist. Özünün oyunu aytат. Специалист улакчымын, улакчы болуп убагында чапканбыз. Билесиз, правила бар. Ал специалистке кирет. Эми улак жакшы мына өтүп атат, Кудайга шүгүр. Тынч улагыңар тынч өтсүн. Эми илгери биз чапкан убакта мында теек жок, азыр ошону сал неме кылып койду. Бүгүнкү теекти сал аз айтсаңар. Бүгүнкү теек жок эле болот. Ооба, теек жок болсо. Ал эрежеде жок да өзү. Эрежеде жок. Бул эми Жалал-Абадтан келген нерселер. Эми ошо быйыл байраканын жаздан бери башталган эң жакшысы болуп атат. Насип кылсын. Ушу чабендестер, улакчылар Esenamан чаап келсин. Мына Кара Судан да Мамашукам келиптир. Ушу көрөм деп атайын, силердин даңазаңарды таш жарып.
Ne diyeceğim? Kulağına tıçasın oğlum. En başta şolar. Oşondoy olsun şu. Bana şu dostluklu kulağı olsun. Oşol, men özüm şu Karagulca'dan şu Bürküt komandasını jeteklep şu Başları sportqa şey jetkemin oğlum. Yaxşı olsun. Prizdi uşuncha qalgan. Jamirbek qolgan. Mayli oğlum, yaxşı olsun. Baya Jalot Oş Batken'in oblastından geldi. Жазып bir ayda Havastan geldik depçi. Oo, rahmat. Mınalarda yaxşı oldu şu. Mına ulan demesi mayli oğlum. Nasip rahmat. Lansa getdik ha. Adam. Men birinci yolumun Buday sakladı, buday. Gitti, ödega. Ödega gitti. Bak gitti ödega. Ay молодец. Şuna açakın bağımda. Palvanlar. Birbirinde silah alın. Masına geldi mi? Gelmiyor mu? Arkan gelmiyor mu? Verin tak. Tak. Kana geldi. Hey, açalım lan. Tak verin. Verin tak. İyi, çak. Hey. Hoyatır. Doğal. Masına geldiğinden değil. Bu kadar. Hey, demeyin bana. Tak. Doğal palvan. Bakın. Size bunu tuğuzun kısıyor. Ostan Tayır, Calabat Barpı. Adır tanıma, kimin varsa oraya Tayır. Ya on gelgerin video örgüledim. Tolkunbek asıl vereli, Tolkunbek. Buna, Tolkunbek buna. Tolkunbek asıl vereli. Yemeyin yer. Buna. Açtı. Kırgı taşlaysınlar. Elbeysinizden sayın dolasın. Jodar. Jodar bana Jodar. Jodar. Ça. Teyzal çıktı. Молодец. Jodar gel bak. Jodar palvan jabak taşla. Arlaştır dur. Ber çözün. Mangayı peşenek mi? Peşenen geç. He. Bir al, 3 al aldın mı? Aç oku. Kaça gel. Verme abi. Tuğanlar, bu yerde 5. numara ekan. Qaralaç 5'ten ne ekan? Tay, 5. tay. Tay ekan. Tay. Tay gepti Jodarga. Ne Jodar? Hazırna prizin alasın da benim. Özüm söylep, kalou tileğingdi aytıp koy. Çıra Tay. Assalamu alaikum. Kalkıyordum konukları. Şu sebepleri uygal tazarlar şu toy bulansın. Şu eldi batasını algıla. Eldi batası için. Şu ulaqtır iç esen aman össün. Balvanlarga iyilik. Kırgızstanımızda tinçlik olsun. Amin. Allah'ım. Bravo Tay. Nasip kılsın. Молодец. Бұл қайсар? Jalabattan geldi. Jalabattan. Молодец. Atı kim? Жоқ, attı. Torat mı? Ha, tüzük. Maşallah değil, göz tüymesin. Davay, çağ verirler. Jerge düşsün, anan alıp gelgile dağı. Sorunları alıverezler uçuklar.